Nshuti bakunzi ba Rwanda News 24 na Blessing TV, tubaye ikaze mu kiganiro cyacu uko biri. Ikiganiro cyacu uko biri cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku gihugu gishya kimaze kuvuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Yakutumba William Amuli mu masaha ari imbere araza gutangaza Uvira nk'igihugu cyigenga. Uvira iraza kuba igihugu cyigenga kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru Rwanda News 24 na Blessing TV Rwanda dufite nuko uyu munsi ubundi hari hateganyijwe imyigaragambyo y'amahoro yari kuba irimo abamayimayi cyangwa abazalendo bayobowe na Yakutumba ndetse na societe civile yo muri Uvira, ariko ibintu byaje guhinduka vuba na bwangu ku buryo ahubwo mu masaha makeya Uvira iraza gutangazwa nka Repubulika yigenga. Iyi Uvira, iyi Repubulika iraba igizwe na teritware ya Uvira ndetse na teritware ya Fizi. Iyi teritware ya Uvira ni teritware iri ku mupaka n'u Burundi, ifatanye n'u Burundi, ndetse Fizi nayo ikaba ituranye na Uvira. Iyi Fizi ikaba ariyo inabarizwamo imurenge cyangwa iriya za aho abanyamurenge batuye. Ese iki gihugu kiraza gushoboka kubaho kiramutse kivutse koko nk'uko amakuru agera kuri Blessing TV Rwanda na Rwanda News 24 abivuga? Iki gihugu kiramutse kivutse cyaba ari igihugu kizaba gifite ubuso bwa kilometero kare 18,932, kubera Fizi yonyine igizwe na kilometero kare 15,786, mu gihe Uvira yo igizwe na kilometero kare zigera ku 3,146. Twashoboye no kumenya amwe mu mazina y'abantu baraba bayoboye iki gihugu nk'uko amakuru atugeraho. Witwa General William Amuli Yakutumba, uyu nguyu niwe uza kuba ari perezida wa teritware wa Repubulika ya Uvira. Nimba iza kwitwa Uvira, nimba iza gufata irindi zina nibyo tutaramenya. Umugaba w'ingabo araza kuba yitwa General René Itombwe, araza kuba yungirijwe na General Ngoma Nzito Makanika. Mu gihe uraba ushinzwe ibikorwa araza kuba yitwa General Muze Mayele. Minisitiri w'intebe we araza kuba yitwa Lumatela Lubolido, ni uraza kuba ari minisitiri w'intebe w'iyi Repubulika igiye kuvuka mu kanya katarambiranye, nimba ibintu bitaza guhinduka. Hanyuma muri igiteye ubwoba nuko ingabo z'u Burundi zamaze gukura ingabo zabo muri teritware ya Uvira. Murabizi ko ingabo z'u Burundi zari nyinshi muri teritware ya Uvira, ariko guverinoma y'u Burundi yafashe umwanzuro wo guhamagaza ingabo zayo zigataha mu gihugu, ikibazo kigasigara hagati y'abakongomani ubwabo. Iki kibazo cyatangiye gute? Iki kibazo cyatangiye ubwo guverinoma ya Kinshasa yafataga icyemezo cyo kohereza General Gasita kuza kuyobora ingabo ziri muri teritware ya Uvira ndetse no muri Kivu y'amajyepfo yose. Icyemezo kitishimiwe cyane na bamayimayi cyangwa abasigaye bitwa abazalendo bayobowe na William Yakutumba Amuli.
bigitangira basabye guverinoma ya Kinshasa gukura General Gasita muri Uvira, ariko guverinoma ya Kinshasa yo irabyanga kuko byari kuba ari agasuzuguro. Umuvugizi w'ingabo za Kongo uyu yitwa General Sylvain Ikenge yatangaje avuga ati Gasita ni generale kandi n'umwe mu bapatriote bakunda igihugu cya Kongo, nta bugambanyi baramubonaho, iyo baza kumubonaho ubugambanyi baba baramusezereye mu gisirikare cyangwa akaba ari gukurikiranwa n'ubutabera. Ku bw'iyo mpamvu rero ntibagomba kumukura Uvira kuko ni umusirikare. General Sylvain Ikenge yaje no kongeraho ko igisirikare cya Kinshasa nubwo gikorana na Wazalendo ariko ntabwo aribo babayobora, ntabwo aribo babajera, bashobora gukora ibyo bashaka. Ni nako byaje kugaragara mu minsi mikeya ishize, kuko mu minsi nk'ine ishize imirwano ikomeye yabereye Uvira hagati ya Wazalendo cyangwa Mayimayi barwana n'abasirikare ba guverinoma ya Kinshasa ariyo FARDC. Ni imirwano yari iteye ubwoba cyane. Birangiye rero Amuri Yakutumba amaze gutangaza ko ashobora kuza gutangaza Repubulika ya Uvira, cyangwa baraza gushaka irindi zina kuko iraba ihuje Uvira na Fizi. Mu by'ukuri iyi Repubulika izabaho iramutse ivutse, kuko izabaho igihe kingana gute? Kuko iyi Repubulika iraba igoswe, iramutse ivutse mu by'ukuri iraba igoswe n'ingabo za AFC M23 twirwaneho, kuko mu ibi bice bya za Kamanyola kuzamuka kukikiza umujyi wa Uvira n'ubundi M23 irahagose, mu gihe hirya muri teritwari ya Fizi ariyo agace abanyamulenge batuyemo, agace kabo bavukiyemo kandi bakaba batuyemo. Murabizi ko twirwaneho yafatanyije na M23 AFC mu rugamba barimo rwo gushaka guharanira uburenganzira bwabo. Ese izi ngabo cyangwa izi Mayimayi, abo Wazalendo bazashobora guhangana na M23? Ese bazashobora guhangana na twirwaneho? Ese Uburundi, ingabo z'Uburundi zizagaruka gufasha Mayimayi, cyangwa ingabo z'Uburundi nazo ahubwo zizabafata nk'abanzi babo? Kuko muribuka ko Uburundi bufitanye amasezerano na guverinoma ya Kinshasa, ku buryo Uburundi buri inyuma ya guverinoma ya Kinshasa kugira ngo bubatabare. Ibi ngibi ni ukubitega amaso tukaza kureba mu masaha ari imbere uko ibibazo biraza kuba byifashe. Turaza komeza kubagezaho amakuru, tukomeze kubabwira uko ibintu biraba byifashe, yaba muri teritwari ya Uvira, mu mujyi wa Uvira, ndetse no muri teritwari ya Fizi, kugira ngo tumenye mu by'ukuri uko biraba bimeze. Iki gihugu kiramutse kivutse kizaba gifite abaturage bageze hafi kuri 1,500,000, kuko Uvira yonyine ituwe n'abaturage barenze 1,100,000, mu gihe teritwari ya Fizi ituwe n'abaturage 300,000. Hanyuma amoko araba yiganje muri Repubulika iza kuvuka natagira igihinduka, araba higanjemo Ababembe aribo benshi barimo, haraba harimo abitwa Abajoba, haraba harimo abitwa Ababwari basanzwe batuye, Babinja, Bagoma n'Abazimba, tutibagiwe n'Abanyamulenge batuye muri teritwari ya Fizi Iminembwe. Hanyuma umujyi ukomeye uraza kuba ari Uvira na Baraka. Ngayo nguko aya niyo makuru twashoboye kumenya mu kanya gashize, twagira ngo tuyabagezeho. Turaza gukomeza